Ngabungithanda ngoba eqiniso noma mhlawumbe uyangizwela. Makunjalo nginosele ngoba ngifune kwengathi ungenzela ifavor. Ngabungithanda ngoba eqiniso noma mhlawumbe uyangizwela. Makunjalo nginosele ngoba ngifune kwengathi ungenzela ifavor. So ngizoku-introduce the bangani bami ne. Okay. Yeah, ngizoku-introduce kubo bonke futhi. May abaphathi abaphathi. Yeah, abaphathi dobabona nathi. Ba-right dobabona nabo. Akubo yena. To the world ninjani. So bangani bami naseswami la. Ngikhulelo. Yes girl. Ngiyakaswela ngekho la kubukuthini mayabo ukuvakashela so njani. I know. Yeah. Iseswami lo nevakazini. Yes. Siyafana ayikancane and angifuni imhluphe shema Relax. ngoba yey ni right uthulile shema Ngiyambona sir. sizokubhala lapho my girl lona mlulu lona ngithandozi melo nasibahle bangani bami ke laba ke sithanda ngihlala nabo every day. Mina njani Phekile Tommy. mina njani awumthole njani bekami ngoba phela umuthi umekade kamungena Matawudan uzova ngayo mabawudan. Ngibonile la. Angachapheli. Ngembeke la. Mkhiphe Tommy. Mkhiphe. Njengebhola Uyashapha man. Uyaphaka nje bayafana babajwaba bubi. Ngiyadwaba. ngoba nagilabani Ngitshele nawe. Ngiyabona ngikhamba lapha ngani. Ngifuna ukuthola. Simfake lo mkhuba mngani. Ajikile sesiwakhe. Uyangibona unkanjani? Ngibonile no yena lo sisi lomdzalo mngani. Ethona izinganani? Ngani ngicela uhamba nemadoda kayithi. Phela lo utilandzela kugula phela. Kugula kulandzela kona. Ngawari ngani singaze sithole lo sesiwakhe. Right when you come look at. Okay. Destroy. Abantu batrust naye. Uyabangibekele angikanala. Abantu batrust naye. Tibethi njalo ngani. Ngomtshela ukuthi kwenakalani ukuthi akhe na sesakhe na. Uyabona kube la question. Mina masefika isikhathi sokuthi ngitshela. Siyakhipha yi-weekend efana plaza ngemfimbini ngihudula igusheshi insimbi yamahomo shampinji ngilikhombe sabapini awunoma bangathini bandahi ngiyo-omela ikhekhe Seka ngegqame kufa mna. Seyangene kusele athole ngithi ngisasikhathi eside mina mara sola ivini. Sesolola khai kuba yikho mna. Mara kusona ucabange ukuthi Na, samsocheka ngala. sambi kusele. Sive. Siyakhipha yi-weekend efana plaza ngemfimbini ngihudula igusheshi insimbi yamahomo shampinji ngilikhombe sabapini awunoma bangathini bandahi ngiyo-omela ikhekhe lasemakhishini ngithe mangifika bro wami ngathi sidudla kayi-1 ladala i-IS kwaphuma abantwana Bani boss mnandi. Sekunalemnyelo simfunayo like seyibuda yethu bathi Mr. Kama so ingathi mnyama so ngimtimba isidudlanyane kusafaka khona uyakuyicheka lapha ekhaya kubo ayikho kusakayibona nje ngala nto. Inyamanyana la out.
kuyinto bathi mina Mr. Kama kusiyo nje le ngiyibone ngala top na ungathi ithi studio so akusele ngiyibone ngala asikuphuke soyicheka phela ukuthi siyo luthatha Blazing emcimbini ngihudula ikushesha insimbi yamahumusha mpintshi ngilikhombe sababini awunoma bangathini bandahi ngiyo-omela ikhekhe lasemakhishini ngithe ma ngifika bru wami ngathi sidudla kayi-1 ladlala i-is kwaphuma abantwana joho bafuna ukukhuluma nami bashaya isilungu impintshami vele kahle ngwebani ngani bangibika sengiyisika ligama because ngathi ngiyakubona ngathi uyacala kufika kule ndzawo le hala ngifike boma last week magogo ngamishonile manje sengihlala ngala ya unankinga ninabuka sika ya sibuke in the out lapha mara ngathi ngibona ngathi ngileya lapha akusiyo nje leya iyo nje leya ile out shisa taxiyo le sicheki siyo le kambani ton ya suppose ngibona ngwebani vele nawo manyuvu ayithole kusemanyuvu ayabamba kusiyo mina kethu le kuthele awuphela anyathi uthiye kutho lapha ekhaya bongibuya khona ngikutshela phela mina ngifuna ningikhombe lokuthi bangala sekuthi ngala nje ngiphethe ngala mfana ngala nalo lobuya khona kenda kancane ngala siphethe pingo mina nisisho ukuthi ngala sicela ngikhomba nini labantu ngilokhona nami ekugena kubo nenyalo singadawuna musi yokukhomba bona labantu ngoba ibona sehari mfowethu aqaba bengicabanga ngathi una Mr. Kama wona wala boss ngabonje Ela musile sasale. ya man ngigcine kusala man awungizwakele yakena ya manje hlala ku lebatsayi boss kafana ya nanzi lapho ya manje ngala ndaba so check up afaki manje sonke ukuthi kunemabuda ngalakasi phela ngihambe sesikhathi seside mina makhitanwathi bobani makhita njengospikiri ngiyangifika mina okay speaking awusiyo ya manje nza mina ngimnika bangibita nganika bona nawe uyahlala la singabanika sicheckele abafana ya sabona le ntwana nayo iyafika la bona iyafika iyafika la ifuna bona 2000 ngitsho maphela mara lapho ngasiphume siyawuyathi awubanzi ngabafowethu banziza le outlet bathina Mr. Kama Mr. Kama leya ngakutshela ngayo semde sihlangana wena wangitshelanga prod ya Mr. Kama ngiyeva ngayo nethi ngisengahlangana naye kodwa sengamboni Mr. Kama mina ngifuna pronto man solo ngiyabuka ngala ngizenza pronto angimthuki pronto vela ngimkeni solo ngithi ufuna ukukhomba pronto umati pronto athi lesinza la kuqala sesolo kuningi solo kusele sesiyana ekhaya kubo phela Makazini pronto angimthuli manje senye njengoba nithi ngizenza kama ngizenza pronto angicabanga ukuthi maybe labafuthi bayakenana hayi singasho ukuthi sicabanga maybe bayakenana labantu thina Nasiceva ngathi singamthola kanjani labantu laba boyithu pronto nagama bangani manje and ngathi ngala kunelethi insize abathi dikhona ngalana kama uchayisa khona lapha ngazi inzazi ngasingaveleli khona lapha sibathole nabantu because Mr. Kama makangixoxela ukuthi pronto kudzala babaloya bangani makangidlela le story uthende kunale sinye into ayizindamdlela so yabo and manje mina singakala dani nomntana singamthola ngasibuta ukuthi Mr. Kama akusuye semdele wathi umchecka sihleli sho nguye loyo bathi bangekho asemroro nguye leyo yadi musi lo mntana kudzala ngimkena lo ekuseni man bafowethu Mr. Kama udlela pronto amadoda ngiyakutshela phela kuseni pronto awuthani nithi
Protein outer ngibani Mr. Gama ngifuna kumbona. Lenye out. Hata sende njani? Asidowneni sibone lo mfati wa Mr. Gama. Dostazela kahle athi ukwendakala. Ngibani umatiko lo mfowethu Wona mati. Weekend mfana plaza nemtimbini ngihudula igusheshi insimbi yamahomo shampinchi ngilikhombe sabapini awunoma bangathini mandathi ngiyoomela ikhekhe lasemakhishini ngithe mangifika bruwami ngathi sidudla kayi-1 ladlala i-IS kwaphuma abantwana jovo bafuna ukukhuluma nami bashaya isilungu mpintshami lana ngathi ngizodla 2 noma 1 gogo fede zawa waya ngapha bebraya notshwala bukubhaya ngigcine sengicabanga ukuvaya okay ngavala ungwana ngamshaya ngamkhotisanyana wathamba nje laba ngiyibula boya. Ma ngakuphela pronto wathina mfowethu khona igroup. Ngiyathi le group lesayibona. ngikhumbule le lapha endaweni ukusikhala ngibo laba bafahle benishobona lapha ngibula butwana. asiyasambeni Leli. Bampole fast. hawu ngoba kumele bafanele ba Mara lea, la va Ladies. Jangan pen. Okay. Ugas. Yeah. Kalau kita something. Yang mati prawn. Yeah. Yin yang aku prawn. How? So kung nandiyan na nandiyan at may min. Ika prawn tu wang chef. Tabo wati so tolong yang kuat dan sangat over. So wati nang bumbu elai. Wati nang kamalak yang asam roll. Mui asam roll. Yung asam raro nila. Chola na prawn. Inspiras pela portong sumi mai kuna watu mtungoi angalate. Sana ushuta George. How? Bendok relax, bendok chela. Hindi nga bonso fumo bo kulungan na prawn. Utsa prawn tu and then. Pronto chola na yung Yeah, Sir Chola, yeah. Why nga sa kusho ge. Ngiyavuma, ngiyangivakisha. Ay, nito kuna wati lo. Ay, kutuluksike msale kahle. Zakipa yi-weekend ifana plaza nemtimbini ngihudula igusheshi insimbi yamahomo shampinchi ngilikhombe sabapini awunoma bangathini mandathi ngiyo-omela ikhekhe lasemakhishini ngithe mangifika bruwami ngathi sidudla kayi-1 ladlala i-IS kwaphuma abantwana jovo bafuna ukukhuluma nami bashaya isilungu mpintshami lana ngathi Sasa flaveli. Njengoba ngitshelile madoda. mara kusemene khonele ngikhale ngazo lapha asibone besitheko le green lesiyali Ole lesfish. Ngilibona ntwana. Abona ntwana lishekotwele emnyama. Wagcoka nesikipha lesimhlophe ntwana sisinaluqiminyana so lagcoka lomakhako. Babele ngihlanyisele kwenyukhama. Ngihlanyisile lokuyana. Kwenyukhama kungihlanyisile mina. Madoda masihlanyiso Leshaye sintayisilo brown. akena labantu labaseve Kanyana phela la kazi. mara nabantu ngilotha sibabona bo. kumele kuthule proton magama kumele sibathule nabantu Into ngale lento siphazamisa labo ukuthi singabahlanganisa sithi kulabafana jomoshala. Because into jumpisa ukuthi kuse pronto. mara kuse Mani phela madoda mlenza bayingiphathi kahle. Pronto out yami. Nina mase ngikhuluma sona ke. Phela kusela Mr. Gama kuba sinetimali kangadani kusasa. Oh, enetimali ne. edlali Manje musile pronto ngale udume ngokuthi uphethe abantu weshana. ebabe lokwakama ama-1000 ya Abantwana ne. proto ithathelelo ya proto Umuntu oshanako. and bangani and thina yabo and bona bakeli ukuthi Ukuthi kahle nini niminzile. Sirexile nami sikhuluma. ngithe ngifika ngalabo last week ekuseni ayiva leza Oh, shuthi nini. ngoba mina bengayakhe Oh, shuthi nini kahle kahle. Ngithira nakama ngoba unetimali. Yo, Oh, sinyayibamba le, sinyayibamba. Yasibita lebholekile le out. ekusemephi nami ngifuna nimfake kuyo
Yani mina kumele ngiyibone because mina yabo pronto apha. Sona vele lento liyithola ko. Vele lento liyithola ku. Kuhlela Mr. Kama shot lambe ngifika ngala ndzawini ngahlangana naye out ngaseKimanani. Yathi kusengifuna ngikhaphe kulomnye umjida wami ngala. Yabo lo mjida ngiyayibuthi thela umjida wakho ngibani. Ethi hayi sengipronto ethi okay. Mara yazini madoda. Lelanga selashona kusena. Yabona mara vele bangikushayile. Baphuma abantwana bafuna ukukhuluma nami bashaya isilungu mpintshami lana Ngoba ungithanda ngokweqiniso noma mhlawumbe uyangizwela Makunjalo ngikhonosele ngoba ngifune kwengathi ungenzela ifevi Ngabe ungithanda ngokweqiniso noma mhlawumbe uyangizwela Makunjalo ngikhonosele Sesibuya kuphi indlela lengazi. Somzuhlala phaya yaqo. Mina ngibonga ububele, ngibonga umusasele. Ubone izinto zingakhali kanti lo lena eceleni. Mina ngibonga ububele, yali ngibonga umusasele. Ubone izinto zingakhali kanti lo lena eceleni. Mina ngibonga ububele. Kanti nawe unzinza uva nawe. Ukuhla pha. Ethi okay bongibitelana ekhaya ke bongibitelana. namani kancane La ngithanza ngidzinza mina. Ngithanza ngidzinza. Ngiyabona ukuthi uyibona umuntu udzinwe ngathi kuhlathi bayadlala ibhola. nakhona lana Lana. Hayi baba le. Hayi la le. Ngifana uhambe kakhulu phela. hayi mina mara kusisekuthini la Mana uyagula bo. Kusukuzini khona la. mara masengijikelwa nguwe kusewe outside usacava sisonke mina ngazi ngakujikela mara yena usenda so So repair. Kusebuka phela. Noma emfahle ngimbonile cha. uma lo Ngithanda ngelisini ngisifuna njani. ubando Ngithi asemrolo naye kusenye into ngiyana ethi akhohlwa ngasemroro mina uthi ngibando intona ngelisini ngona ngisenze bayithuna. ithuna Yebo. kamabo kuse Enide ngisada cha. Angisali. Sengibabone bomanini. Sakhumbula ukuthi bekunini. bayithu Yebo. umusho Ngikutshela ntwana ngathi kuse. Ngani kuhle nje ngikutshela isikhathi sibuya ngala. that's why ngifonela itolo Yebo. hayi mina mara That's why ngikhala ngifonela itolo ebusuku. Ese ngifuna apply nekusela. Manje ngibabona bahlale ngishort ngale. ubanda bacabanga la kuse ubanda Sobuyile ntoni. Sangibuye pronto phela itolo ngizinzile ngakakuthuli. Nami ngidzinza mina. Itolo ngizinzile ngifuna ngizange ngithole. Ngahlangana nalamanye amajida athi no, lo majida ngiqhamuka nawo. Athi afuna bani kambe lo mjida nimphula Gama. No. Ngokam. Ngiyeva ngawo kamba. Mr. Gama. Ubandana labafana bakuthanza blind Gama. nasikhula sonke mina vele Mangifika bathi Mr. Gama banzinza Mr. Gama. vele mina sikhule sonke mina bacava nalabafowethu Ngikhona no. straight Hayi. Mina ngifuna fraud man. ngitholile mina yabona lebule khona lebule yami kuselana athi yami Vele belikukhozi nabo bekanzinza wena. wami ngizwayo zonke ngisajika ngala yabo Hayi. Ngiyakuva fraud. No. Nangu bani ngoba mina ngikhumbula le. hayi phela le athi yami mina le siyabona siqhamuka sonke mina vele yami nje awuse
Ekuse akusomina songimangele bathi Mr Gama mina ngaphuna ungizweli Mr Bush ekuse awuya ngala utshintsha amagama mna ekuse proto mna ngicala kukwati khambani phela Ngaphambi kumile malume. kumile Malume. okay emva bathi uyabadla ngala vela ngale Okay, asendeni so makithi. Yabo nje wasisonke la. Ntwana yami seyibuyile ngala kasi. Nokukhomba lenye wathi ngakuchaya. Ngiyintwana yami. Yeah. Nokukhomba yona. Yabo nje nganyala yabo. Sambeni sibafatile. akube ngilokho ngithola sibonela abanye mara Bahamba bayi-group. yabo ekuse kuya bathi asemroro wakhona sabana bonile itolo bese sisho mna ukuthi ayemandla lezi yakho ngoba layini money phela asemroro mfatwa pro ngitshela itolo ngani ukuthi ufuna yena ngobethelele ya ngithini ngimbona madala mina ngimbuta ukuthi ujola na pronto ngathi akavumi kahle bokuthi uyavuma mara akavumi kahle iya ngakuthi skipper ama curve ya nokumhlolisa lo mntwana lo matra isibone bafana bone labantwana bone kibhabhe Madoda bolenda bo. Ngini. Zabatha